تماشاوان هجا اون بخیراتن برنامه میا جیهانا پیرتوکان بری دست که ام دخوازن لسر عبید کرسس اینکی بپیون حواله کی نتو پرور حواله کی به هجا چو سر دلوانی اخو بری چند روز بری بو دو هفته بری کتابی داوی دو سه هفته belki mehkmala nizam kitabı davi derketi bu paradigmaya nu bu Ali Kemal Raji çarpel medyada pevra bername çekir bername jimezekir em xemginin em jibo askeriyan van malbata van malbatı ve sersağı dukazın seri dostemi sağ seri sağ بله نها ایرو میوانی ما فخریه اتسایه تو نسکرم بده میوانی ما فخریه اتسای جدیرکا چایه مازیه لبله نهال دیاربکر دیجی ve üniversiteye dü master'e çekir. Ser yekser sosyolojiyi adınci ser zamanu edebiyata kurdiye. O tezek ve ser romana kurdiye, romana diroka kurdiye. Pişti ve gelek ve garandın çekiri. Vakti bist Portukaz edetir ve garandi İngilizi هناك وان تركيا لبلين نهاجشة بكردي بدقر بكردي عاد سالوچيني نتبربريا feminist İngilizce ve garandi Kürdi veya işte makaleyi edit buyu yek pırdalalı jbojne Kürt yani o kişam meşahaneye Avesta da istiyor. Evji Avesta devlete cüyanji. Evji devlete cüyanji Avesta derketiye. Lebele az gori fikramın netep herveriya feminist vak referans kitabek referans jine Kürt taybeti. Lebele insane ki duazı ferm beviş gişarji de referansek. Devlete cühina meyro zaten serve beyve ev heye. O gelek makale fahriyeci hati ve şandın. Vak ser geleki ser netevperveriye sekiniye ser veya netevperveriye kurdaye taybeti ser ve edhabeti. O ser feministe kurdaji nivise ve heye. Ama İro ser devlete cühuyacı o nivise ve dinci emi habeki bepeyve. Tu khair hat Fahriye sersera. Beli khair hati. Evet. Valla az duazım ev lomam kşand liser devlete cühuyan. Az bebqay bu İroji işte. Kala teknika muhteşemdik amazın. Telive çare treni ve elektrik şey buye. Çünkü pırpırmazın şu dünyayı. Nihacı mühime. O dibe vana gış dibe lebele va serkeftina teknik miroftine tü çişteki nagvarı. Mesela ve çare antisemitizm heye. O granı, insan diste kuştun. Yani bir miroftin etişkina kuharı. Tut beçe ve teknikan naha sosyal medya ve etc. Şu bu çişteki bir insaniyeti, bir merovatiye çıkave heye. Mayda ve heye. Yani mejiya insan, yani demokrasi, tışten teknik, mejiya insanan dugare gele. Yani guarandın çedike. Yani ya hatta kun labera habu civakandı devletandı insanandı nevekevi hebe o yani ev problemin labera insan acıbı çaresen ne bin ya
teknik hebiji tünebiji ya vakta teknik tünebiji şer hebu pevçun hebu kuştun hebu iroji şer ve kuştun heye tane rebaz duhara hatta ki berbendi insana dici hevbin ya şer ve her gün çebibe muhabir. Beli. Rast yani hani mera zuzuna guherrandı insaniyete vaktek mesin herhalde heye. Ez dixwazim bipirsim yani nuka Theodor Herz ez baş pronouns dikim acaba yani baş Theodor Herz Bele Theodor Herz xuyaye ji anti-Düring xwendiye Engels xwendiye Engels ne? Na Düring navê nivîskar û xweş xwe. Düring xwendiye. Engels rast anti-Düring Engels nivîsandî rast ha. Nuka Engels bixwe jî cûye. Belê. Cûye. Ama kêfa natiye bi cûtiya wî Engels werxuyaye û dava Dreyfus'e Dreyfus'e bin tesiri ev dava maye ev mahkeme da yani çaval ev kirine mahkeme çava meşyaye bu tesiri vida maye u ev ditina Theodor Herz henki zelal kiriye ya bereci hebuye yani derhaki ciyanda bereci ditinavi zelal buye. Hayan tu dixwaze tu rola doza Dreyfus dipirse. Yani da doza Dreyfus rast be lutke ya ku le hayde be ku antisemitizm çişteki çıpas kurttu o reheve kure yani zubzu eve çaresen nebe yani anti Dreyfus edi dikke ku bigeni kanata koy davi yani ana berya ve helbet antisemitizm ve rojname gerek antisemitizm balav dikşin Ruşa Cuhuyan'la Avrupa'ya balav dikşine le hatta ve demeji ev fikra devlet bu ne nafikir yani ev fikri ki dinav demokrasiyen Avrupa'ya de ev antisemitizm be halkırın be çareserkirin hej ev heviya ve heye ve pranya Cuhuyan le Dreyfus famdiki ki yani velateki ve Fransa'ya ki lur amzanen ev slogana işte bıraktı aşiti azadi karşı evkas kurttu lurji antisemitizm evkas kurbe edi ev kanaat şeydi bir ki na antisemitizm ve çareser nebe o lazım ki cuhu bu kadar bir netevek o vegerin sarafı o kadar bijin ve idare bekir. Edi pişti Dreyfus'e ev kanaat büyürü tam baş kurttu be. Baş semitizm çi antisemitizm çi yani bu ki nizanın bu ki evnakın. Ya antisemitizm ev dijetiye cuhuyayı. Dijetiye cuhuyayı yani cuhuyan İngilizce authorization beşin de yani dikkin edin o nijat perestiyal diji cuhuya ya bu kurtasım rol karşısa beşin. Aslında Hebrew, İbrani, vanak Semitik zaman asli wan, orta diji wan antisemitik. Öyle. Şurte, öyle. O grane yani serve mesele. O dava Dreyfus dava ki çavaya yani Dreyfus çi mahkeme viçiye? Lisser çiye? Yeki leşkere. Leşkere ki Cuhuye. Yeki Cuhuye. Evet, Cuhuye de arteşa Fransa'ya diye be sihuriyet de tavan barkırın. Te suçlar kurun ki hin belgeyin niheni Frotiye devlete Almana büyük de suçlar kırın. O tabii yani sercuhu bunavi meseleyi zaten servera
buna bir dert kev peş o antisemitizma civaka Fransa'ydı ve dozeri betir dert kev peş. Evet, rastı. Var. Ya zamanı ve has kırta zaten hoş ve garanti ya İngilizce ve cemme bu da hoş geriye. O derken ne? Derken Dema duhini yani Kurdiyamın ji baş derken yani. Le böyle terim henen mesela zore damı da hoş wana ani ber hep terim Kurdi te çekiri pey. Dege. Evet. Dege tabii nizam. Dege. Vardı bu. O hepki Teodor Herzl pür duazı devlet. Vak çike yani her dibe jbo veya me bakın jbo vra bakın jbo vra bakın her jbo devlet çıka mesele şuir çik be dekorte lebele pişti evve Portugal dert kayba ama 5 sal wan kadere 5 sali İsrail yani fikra aslında pırcı rasyonele ya dibe bener di komala meçe yeka şirkette yeka komala siyasi evani yani kati ayrıntıya yani o plan çekiriyor şu program çekiriyor tişki pür hoş bavariyavi heyim mesela şuur mineri tübeçiş bu kurdeme heger em ders derxin ser devlet kusana kes akli xo dehejine devlete Kürt evet devlete ki ser bu yani Runi bive emjid devlet ekiwani dixwazin veya şmer lazım veya lazım yani gori mi dora me wani pırser devlet fikir nameşine pırser zamanı kültürü hakkı parti de behelan biner ölçava bive ne öyle yani eğer tujbo Kürda dersek derke tüzbeçi ser yani teçima bir kitabı evkir ve gerant o alaka kitabı Kürtbünate o devlet xwestinete heye yani çiye ya ev pırsa biyam bingehin ev yani çima mu var garant yani dego plane kusa name kurda haytune ye devjwe berde em hin heji iro fikra devlet bunu nav bera xwe de nikaştik non bu ser mesela devlet bunu em behav şer dikin ya em hin ve nikaştikin gelo devlet şeki başı ne başı em bibin devlet ne bin devlet em hin ve nikaştikin loma ev yek loma mxwest eke rewşewan berê dişibiyame ew tecrübeyen millete din merak kir yani o herî zêde jî a İsrailê balam kişand ka İsrailî yani cuhu wexta xwe de çawa fikirîne yani ev çawa fikirîne û çawa bi serketine yani tiştekî ne rehet milleteke 2000 sala 2000 sal ser çaralê dünyayê bela bûne duana disa kom bike o devlet ya fikra devlete wejine fikra vegerê vejine tiştekî ne hesane got ka ew çawa min merak kir yani ka ji ser devlet bin ew çi fikirîn çawa pêkanî yek a du da bi giştî em milleteke wek me divê yani tecrübeyên dünyayê mirov divê merak bike ka gelê dinê çi kirine çawa kirine eke gelê dinê ku ji kolonyalizmê rizgar bûn û serxwe bûn ew tecrübeyê wan çi bûn hinek jê tê zanîn yani hinek tecrübeyên welatên Afrikî qismen tê zanîn lê ev balam kişan hatta îro ne dîtî name de tecrübeya İsrailê tê nîqaş kirin yani tecrübeya cihuya Siyonîstan nahatî nîqaş kirin kes ser ne peyvî ya jî ya mixwest arast ez bixwe berê merak kir ka wan çawa kirî û mixwest ev ji bilî min Kurdê din jî vê bixwîne qet nebe di nîqaşê me de warê devletê de
jmer zemineki teorik çebive damame bahsa devlet bu nekir devlet dibin nabı çıma çava yani dibin bir zeminek hebe muhas nivan nikaşemi derbari devlet dedi ev tecrübeya cuhuya betim rober siyonist çetire belki hamu cuhu ne siyonistin hamu cuhu fikra devlet bu ne de parastın akı fikra devlet bu ne parastın siyonist bun yani muhas o tecrübeye Siyonistan o İsrail'i çetir beyzani namme kurdadı. Evet, nata pır başkiri yani dibi rasti vak tecrübak. Bu tabii tu vakta dema meji Theodor Herz mezediki بدتنا خويا devlet buyine de evke yani. Berrak. Evet yani Armanç pır ava kişember dani hoje gele em pedinak nekin gele em beneşerin gele em ditine xo eknekin em tişten ki em dövejin meşruiye ev yani dersen jibo yani xendeyin Kürt jibo siyaseti mecil dibin jî evkek vizyonek baş de birastî yani. Evet. O rast damam o kitap vargan beri ezve bejim yani ez pür fikrim an cana ezgelik cara her şibum ya hadi 3 sal beri devje berdin ev çil 5 saledin hatta 6 sal ben beri serma beri hashteji dekin ser yani 5-6 salı pür avayki aktif Kürt siyaset edeni, o Reichs'tin avadikin, parti avadikin, şerreçektar, siyasi, gelek Reichs'tin avakırını, jboku revşakı buguherine. Le kesine goti ya ka vana çıkır yani ka mrov dervi tecrübeyin dinejbinler. Teredli kunerine ev Reichs'tinin beriye sala, beriye haşte, ev damas şerre sardı. او رخصتين ماركسيست لينيست نرين كمبوديا موزامبيك انغولا tabii tane tecrübe var tezani ku biyam tecrübe var o ameci pırj hevcudayı le tecrübe me cuhuya betir dışı behev evan betir tamam hinek şeren diş kolonyal jibun anti kolonyal jibun le pranici Tekoşinin ser hatta sosyalizmi bu, Marksizm, Leninizmi bu. Betir derbari guherandına avay civaki bu. Le problem ama beri guherandına civaki yani problem ama serhobune bu yani serhobuna siyasi. Ve betir devlet seri ko biz serhobuna siyasi beşini an bugün xwedî iktidareke ku xwe xwe birrevibin devlet em ser veya bu fikrin teoriya ava bikin nikaşa bikin me çuye tane tecrübeyin ew rêxistinên Marksist Leninist nerîne ku ihtiyacı wan ême ji hev gelekî cudane o çima me ne çuye tecrübeya cuhuya ne nerî mesela Theodor Herz çend Kürt Theodor Herz baş nastikir me çend cara navxwedê min nas netikir rastî me bihîst bûna êvî de min nexwendibû rastî min jî nexwendibû yani ek zanin jî mesela tenê ew mesela wî Abdülhamitê pêşî bi Abdülhamit ve tekiliye da ku Filistin'e jüi avayki bistine o devlet eli urava peşi ve repaze cerbine de sana keve. Ev tekiliye ser Abdülhamit rep epki çeki işte o telekom zanı ve ser tekiliye ve Abdülhamit zanı. Lek mekesi ne nereye ka fikra devlet elvan çavabıyız çaval devlet ellerine. Hakeza ne Theodor Herz ورگرک من هبو مسئله که گرینگ او تجربه وجینا زمان ایبرانی او قهرمانی وی هر زیادت ناس کرن الیزر ben Yehudayım. Yani em avkas bahsa zaman dikin gringiya zaman dikin avkas salı
ليه رياكا إبراني زمان إبراني ثابت نفسكين اللي أخافتن إدي جنوب هات وجاندن أو بلتي كل شهر على الدنيا بلا بونه هذيك كومك واند زمانك دبيبه أو بزمان إبراني جواندن الدورة دولة جواندن أو دولة بصايا زمان إبراني سرپیا ما آن بسایا زمان إبراني أو قاس إنسانيش شهر على الدنيا لهف بقاربون بهاور بدن بستينن بهاور بشي ما دواري زمان دجي ما بالا خو ندایوان ya kavan var mesela çava haklı. Her çıkar tecrübe tabii ki elbet dirokan cüdayı yek mrovni kanjur copy paste bir elbet. Ne tecrübeyin gelindine her tim mühime. Minakendin her tim mühime. Jumror zemine geçeydik ki mrov servis zemine nikaş bıkı o servis zemine çitnabık. Mevana hamu mekat liyo aline neriye. Hatta devlet amle tecrübeye wan binere me dijayetiye wan kiriye. Evet. Beli. Ya mesela hun baştır zanı ben hun nefşe beri salih haşti. Hamu ev rexsine ve avakırında hamu ji dij İsrail Amerika'yı bu ne olsa. Evet. Sosyalist var bu rast. Hamu rexsine meş sosyalist bu. Herkes dijayetiye İsrail'e dikkat. Kesinlikle gotla va insanla çaval ser piyaman. Çaval Çaval devlet çekilir. Dijayeti İsrail'i Siyonist dikkat. Ki İrohiyeji devam dikkat. Evet. Beli. قالك يواندا كل بلا حبك هي ناف هناك كردا سؤال هي بنر إسرائيل çava sernega ma çava. Tabii Kürdistan'a bakur hangi vere yani başur mesela yani hünek çavkaniye da mezekriye yani hezen başuri tekliye van bu İsrail'le her daim bu ye yani. Evet. Ya o mesele şey girin yani amhnek bahsavı jibiken mesela evji zaman ve kitap vardıklar mesela bağlam kışan yani o tekliye başur bitabeti serdama Mela Mustafa Barzani despekri salin şesti de despekriye o te gotun beriya Kamuran Bedirxan jrolavi heyidin abera İsrailu başurda o tekli çe bunu le muhabin jiber roşata navin bana pır dizi hati kirin ki iroji ihtimal etmezin tekili le dizi yani nikarın eşkere bikin evci mesela bağlam kışan yani ev mesele kür mühim mesela Mela Mustafa Barzani müloveki adeti bu Kurdaki adeti bu Müslüman bu dindar bu digel ve ev bu İsrail tekili datini le rexsinemey Kürdemey seküler karşı seküler modern hatta ateistin karşı hem ateist bu wan dijayetiye cuhuya dikkat dijayetiye Siyonizme dikkat. Evet. Yani farkı pür mühime. Evet. Yani mejiya vi neteve perveri neteve buyine dışoğlu edince meji yani neteve buyince tabii ama sosyalizme dışoğlu. Evet. Yani ideolojik hegemonyaya sosyalizm biya evkiriye yani. Mrov peşil bendi ki mrov seküler be yani İsrail şu ne kadar. Tabii. Yeki Müslüman betir dici İsrail'e be ne olsa ben mesela Filistin'e unakokya Filistin İsrail'e. Le eme tam berovajiye. Dvrdiji biyamen ev fikra netevi ve fark eder kholi. Jiber ki Mela Mustafa Armanca üçü bu yani ser ahahva iktidara çebike iktidara sazbike. Diji devleta Irak'e bazı şerdikir ki iktidara çebike. Le mecbur çedikir me ser ya ideolojiye ki gerduni sosyalizmi fikra sosyalizmi
Anji me armanca xwe dûr dibicî dikir. Di nav çarçovaya sosyalizmê dimecî dikir. Şu İslamîst di nav çarçoya hûmetê de wa bicî dikirin. Çepkir jî di vî warî di çepkirî İslamîst ya min gelek aliye wan hevpar heye. Her çiqas ji hev hez nekin jî ya min gelek aliye wan hevpar heye di vî warî de. Ne ku berjewendiyê Kurda li ser Kurdistanê em bibin xwedî desthilatdar. Ev derneketî pêş lê me bêtir ser hizmeta sosyalizmê an ümmetê kiriye. Yani ev jî enteresan e. Mesela gelek Siyonistên ku İsrail ava kirine piranî jî sosyalistin. Pêşengê wan piranî sosyalistin. Yani sosyalizm li ser rêya dewletbûnê de an li ser rêya serxwebûna xwe de kirine alav. Armanca wan ne ku sosyalizm bo. Şware kirine alav. Em civaka nû çê bikin ji ber wê biçin Filîstînê civakeke nû ava bikin. Ev rêbaza avakirina civakeke nû dibînin sosyalizmê. Lê em çi dikin? Em Kurdistanê datînin aliyekî em hizmeta sosyalizmê dikin. Ne ku sosyalizm çawa hizmeta Kurdistanê bike. Kurdistan ve çawa hizmeta sosyalizmê bike em bêtir ketine dû vê. O hêjî dewam dikim xabin. Lebelê bine rezkarin bive Seyda jî şûrtê jî sala heftê 1907 sosyalîst bûn rast de Kurda fikra devlet hebû. Yani em ser devlet peyvîn ez baş de heşême. Piştî wê piştî heştê wan tişt hat pir hat guherandin. O orta heştê wan jî ez bê mesela Filistin û İsrail me pirs hat. Ji bo çi Filîstîn çer kirî ji ber. Em ji bo çi qusara Filîstîn bilind dikin ser serê xwe xelk dipirsî. Yani ez tê heşême me nav hevala va peyvîna dikir pir. Lebelê mesela devletê piştî heştê yani çû derek din bû tiştekî din. Nema. Tabii hûn wê serdemê jiyanê belkî hûn çêtir dizanin lê qasî ku ez dizanim o gelek kesê ku ez ji wê serdemê nas dikim hene na biya min fikra devletbûnê fikreke wisa xwast xurt nabînim. Yani lê tamam hebe jî ew fehma çepkiriyê an fehma modernîzmeke ultra civak ji xwe dikir hedef. Erê ew hebû tabii. Mesela ew meseleya feodal salê heftê diketî mixabin gelek problemên ku îro em nîqaş dikin diya min ev bi PKK dest pê nekiriye yani ew çil salê dawî dest pê nekiriye em vegerin hemû rihê wan duwa sal nadeye yani pêşî ji beriya dewleta dagirker fehma wê wa salna çi dida berxwe feodalizm dida berxwe axa şêx dida berxwe ne ku hemû pêkhatiyên civakê mirov dikar çawa bînin ba hev ev xalên hevpar derxwe lê armanceke li dor armanceke hevpar tabaqên cudayê civakê çawa werin ba hev ji devla veya hin tabaqa wek hedef hatine girtin o biya min veya ya xisareke pir mezindayê civakê jî o bitiştî hişmendiya me jî seqet kiriye vê fehmê biya min. Erê na rast e tişkî xelet heylûra wer bûye fikir hebe bîle ew çaxê net got ew çawa çêbive çilo çêbive wer bive o hêlekê jî tu binêre aslında Kürdistan erdê me em ser erdê xwe ne erd lûre tamam em jî belabûnin lebelê neqasî cihûye em însanê ser erd pirin o tu binêre ziman hîn ser xwe ye li gundatê peyvandin nû entelektüelê Kurd serdisekinin ev tiştek avantajek pir mezin e
لبلي نهار مناقشات مزن سر دولة أزانم يعني كز خشكي ناسا كنا أو يعني راست بس أو قصالم هرتم شردكن هرتم سريل دايت يا سريل دانه ما تشيبوي تكشونه ما تشيبوي بأوين جور بجور دنشو صحيح ها ام دورا کیش آرمانجی هدفه ما چیه؟ yani ev hedef me baş tespit nekiriye. Eşkol hedefe ki danne niye? Ya jî pir bela buye. Evet. Ev hedefe ki ku hemû tabaqiyên cudayên civakê dor bîne ba hev dora wê ev hedefe ki wisa xurt çêne buye. Yani gavadin te got hani nav kurda de wisa projeyeke devlet bunu heye. Yani mesela hatta o proje etme wisa birêk û pêk tuneye. Tune proje tune yani. Ne proje kısa bir şey yani ne çiğ hani egzersizin fikri yani egzersiz mi usa tüneye yani sabil literatür tüneye meter nikaş nekliye. Evet. Em heyci yani heyci devlet acaba işte ki başı ne başı harabı ne harabı em heyci şabe dikin ollu maji enerjime her tüm berhavadıçı. Evet. Vak saydaji go mesela Theodor Herzl dibe fedi nekin. O heşti mesela dibece em li gettoyan gele bifilitin. Yani getto jibo cüyan jibo li Avrupa ne tişteki pir giringe yani deredora çeperin evki bajaran dijin u bin evki tanı bin çavın وخل تعداد ده تزاني يعني hem buçuk hıstan buçuk be umetkirim be buçuk hıstan hakaret her cüre hakaret luandı ben manahaji kurde me el bajare el hela Türkiye diji hela İstanbul İzmir Van metropol ne bu ona Türkiye'yi yani bajare Türkiye. Çerbi ghetto'ye aslında jiyanawan geleki. Lukuncika kamanen luwirin o halkwan ne baş dibine yani ne vakil velat yani jiyanawan gelek zahmeti. Nicat perestiyak mezin serwan heye. İza evra diminin yani ama tu mezedeki yani cühiyan despeka yani ev dema ve kitabı navvanda brasti pir münakaşa buye yani xuyaye münakaşa dikin seri xu deşinin evki van devlemendin van navdane u mesela ser Brezilya evkirne Arjantin. Evet. Ser Uganda bu ya Rwanda bu. Uganda. Ser Uganda evkirne. Filistin'de her şey var. Filistin meşevandayı ev min yeki min iştere bahsa İslami kribu Moise Cohen. Nizam tabi istiye Moise Cohen. Bavi evke yani peyve Kemalizme yani Kemalizm ev meclisat ev kriye. Mesela evji huyayı ve demeye yani ve demeye yani ser devleta nu pişti Osmaniyan duhaze yani Türkiye bu be velativan ektübe de emrevi heye yani jibo halke xud beje işte riayet bikin kulturavan nas bikin nizam yani de evkevi heye yani xuyaye cüyan li ser xu li ser nete buyina xu pir münakaşa kirine yani. Elbet. Ya tabii demam mirov bahsa milletin dike em gelek caran belki hayameji hep em pir homojenize dikin. Yani cuhu milyona cuhu hene.
o yani her yek de şarttan cuda da mezun bunu şarttan cuda da dijin yani fikrevan bavay gidin çe bu ye hem de dinavan diş fikren pürcü da hani yani muroblukan fikre hamu cuhu ve kardı fikre çi usatuni İro çava em Kürt nabede gelek fikren cuda habe elbet cuhujursan yani hamu gelin cihani usayıcı yani civakek mezun ku habe ne mümkün herkes bavay ki fikri tabetici ev 105 sal beri damaku avkaslı hin proje hep belabun fikri var avkaslı hep belabun o dve mrov ya dveş mrov mukattebe ya siyonist hamu cuhu ne siyonistin mesela iro gele cuhu hani iroji mesela hem beri devlet Filistin'e İsrail'ine hem beri siyonizmine اوقات حوجه نابینن که جهو وگر سر آخا فلسطینی لور دولت آوا بکن یعنی و چاقیجی و دمیجی گله کس دیجی بیابو قبول ندیکره ایرو هیجی قبول نکن هنه ایک دولت بونه دردخه پیش لوی خودی دردکره سیونیست سیونیست چیه yani افشی گله جارا شاشته فهم کرن ya Siyonizm mirov dikare wek neteperveriya cuhuyan bidam bike. Ere wani baştır. Siyon peyva siyon şkute siyon nave Grekiye nezika Orşelime Greke ya hatta je Orşelime bxoji ev de kitebewani qadim de jerd bejin Siyon Siyonizm vegara Siyoni hatta jibo Filistineci na vek sembol jibo Filistineci Siyon te bkarani vek nav Siyonizm çiye fikra vegara Filistineye vegara ve abat kana devletiye alloma hamu cuhu ne Siyonistin ki ve çağı betir cuhu yani ne Siyonistun no Pranes cuhuya ve çağı de fikriyem mesela kitebede bak ne denge de çu denk çu ha denk hat insan çıkmadı çi cuhu ve deme Theodor has bebira ve prve nikaşçı bir tabetiş mesela cuhuyen halhoş en Fransa'ya Britanya'ya اوقات گهنادن فکر و فکر تئودور هست حتی پر فانتاستیک دبینه خیال پرست دبینه قد ممکن دبینه هنک yani اشخاص antisemitizm جی هب پر پرسکرکی وان هب جی او دوی باوریه دنکو او سردما او رگز فلسفه روشا رونقگیری enlightenment yani hedi insan او ber peşveçün ediçe mirov çıkas peşve biçe jaliye hişmendi fikri evkas ve ev gelin hep cudaji ve vekel bibin o ev nijat peresti ev jhole rabin yani ev fikreke wan pır yekavne yani pesimist direkt wansa heye ev bavar dikin ki ev problem ve hal be yani kurtas sapeşim havcenat yani em vegaran Filistinli ur devlete ki avat pranya usa dikin çava aynı atma ya yani iloji mesela pranya kurdeme çidbeci hatta siyasette mainstream siyasette meçidbeci işte devlet demokratize bir ve hakem devlete kedin avabikin ev şey dibeci işte Avrupa ilo peşvediçi serdama ronak biriye diye demokrasi peşdiçi teknoloji peşdiçi felsefe hümanizm brati ve kevi vana çok az peşve biçi ev nijatperestiyel hem berime antisemitizmci ve ev kas lavaz bi ve ev düve fikredene en istiyor çava gelek pranya kurdeme Türkiye bu ne de Paris'in Türkiye bu ne ev fikra Türkiye bu ne ve çareseri dibinin ödemeji pranya cuha usadı fikri o mesela devlet
مثلا كتابة دوبي براوة أو هيرش مالباتين هيرش روتشيلد أو مالباتين روتشيلد هنجي مالباتكي جرينجا نا للدنيا پر گرینگه پر خورده مثلا او پشکلی هرز ناکه او ancak devlet ben faaliyeti on xerfazi heye yani xere cuya fakir dikin ne ev fikrasyonizmi fikra vegeri fikra devlet bu ne evkat napejirinin ev pişkiliye herz nake mesela bir de navbede navgelek kesa da ev fikre kısa haydi beşin işte cuhu pür devlemen bun pere cuhuyen devlement ava bunna peşi despekede devlement dişi fikra devlet bunu eke du herz diçin peşil du herz diçin cuhuye fakirin ne devlement devlement paşe dahil dibin evet beri zede eknakın par peşi dikkat güvnadine evet maliverji çiğ mesela sosyaliste cuha avri dişi İsrail'in todbe çünkü o duvan bevine da oktato her demonstration var avri tamam Peşandan demonstration. Peşandan. Evet, peşandan. Vedkin pankartı koyarın tevadarna o bu kuvvetinci. Biz kadınlar her düşün rahat evun, evjonin. Sosyalist var. Ama hey. Yani rast tabii. Na brasici devlet cu tünebiya evinuka hatta nuka belki liggeto bana. Areva. Zani. Areva. Yani devlet de karakter kiydi de var yani. Ev ki vandı paraydı yani. Yani ya hamu careke eke cuhu devlet bu ne bu Paris ne Paris İsrail'e hazbiki haznekille devleta İsrail'e hamu rumetta hamu cuhuyen dünyayı ev kırın statü edi iro tu cuhuyek kesnikal tu der antisemitizmi iro yani İsrail'i نقصة قوة. اللي تبي خدي أنا خديك كمان شيء إسرائيل دولة إسرائيل خديوان أو دخاز سيونست من السيونست إسرائيل حسبك حزنك لا إسرائيل يروح حمو خدي لحمو جويا دارت كذا أو خيرا دولة إسرائيل يكستاتيوان دنيا هر دشة زيادة بلنتر دبا. أنا راست. يا قبضنا بحث سوسيالستكر. Mesela ses salbere sosyaliste vajid nafkod du parça dibin. Vak mugo tenek siyonizm hedibjerin henekşi bu tabetti Rusya'yı ve xistne vajid. Bund. Mesela avji pür xurtun mesela ve çağın naberavande ev nikaşiyon pür xurtun ses salbere. Başka bir nakavim, başka bir siyonist bir serdikim. Evet. Ma Türkiye sosyalist ve çağrışma kala Kürdistan bıkra duğun budun. Budçinin duğu şmer. Na bud dişi devlet ederdik evin. Ama yani disaji tiştin çizbejin. Serhev bu. Tiştin lokal duhazın ya tiştin embejin. Ya iro Türkiye'ciye meçibin aslında bu evin. Ya bu evin yani tabii. Şber vardı otunu. 5 sal beri yani dugo eğer Kürt bu xotki bu xazı vak juş xod xazın. Yani ben göre bu çare şmer dugo butçi. Evet. Ben bu faham kır ama neyse. Neyse one ne kefam dıkara zam tut beyçi. Tabii. Evet. Na rast mesela şimdi ki havalam feminist ki juha bu. Digo tamam digo az işte az hazdıkım haznakım heyerle isiş bu İsrail. Digo bele İsrail şimir duvarek. Ve az işte hobbedim me. Yani digo mühime. Jvoraj şimir digo az da baş pamdık Fatma un Kürdistan duhazın devlet duhazın yani manavi heyiş bu mu digo. Ya ki jilgak pur bakır bu yani. Zani bu. Evet. O
Yani jinek şxora buyum. أي شخور أبو ها ده أمثال ويا ببيفن حبكي جو خربون جو خربون أسباب در مقالة خوش بو كردا قوت لبلي مشتبهيس veya yani واني كردي نويساندن هلا قلاوي بكتا شوا قوت معناوي چيش بوتا تدبيتش Ya ev şxorabûn mesela ez hiç zaroktiya xwe bizanim yani ev Kurdiya nav malbatê dat axaftin pêva şxorabûnê pir dihat bikaranîn yani tu jî derîkî çawa te nivîstî mesela taybetî İnsanê şxora çawayê ew li menfaatê xwe dizane menfaatê fikire yani peşi yani dizanı ve çava ser piya bimine. Şuara ev. İşte ev jibo şahsa peşi jibo şahsa mı bihis le ev jibo civakeki an milleteki jimrov tıkarı bikarbine. Yani civakek bu menfaatı xwe bizane be li gorwe proje ve hebe rebazê xwe çêbike û li gorwe jibo ve şer bike tekoşin bike civak şxorabûn eve tu bizanî ku menfaata te di ku de ye neke tu gulamtiya xelkê bike xweş xelkê xweş bike tu li gor menfaatê xwe bifikire xwetêk navendê wek millet û ji piyê te ser axat te be û tu dora xwe dînyayê cîhanê binêre neke ez ji bo cîhanê çi bikim ya jî ji cîhanê xwe nenere tu ji ciyê xwe ser piyê xwe bimîne an hewl bide ser piyê xwe bimîne menfaatê xwe biparêze hebûna xwe biparêze û ji wir mirov cîhanê binere eş xwe ez wê fehm dikim yani em tiştan dibînin yani tê nivîsandin ama çavê me her diya jî nabîne baş nabîne gelek sual heye yani sual heye ya şîroveyê nizanim şîroveyê suala be bira rejî derxe evkê ekranê ama xuyayê zêde şîrove ye yani ez dixwazim tu hinkî jî kala evkê bikî yani kala nasnameyê ejna û netev çawa ev dikî çawa meze dikî yani mesela Kurdistanê îro te çi gotî bû te nav gotî bû navkî dabû ana akım çi bû mainstream yani mainstream mesela hezek heye hezek jina jeye li hezek jina tu tema meze dikî ev hez yani alaka van û Kurdbûyîn tev mesajek nagirî yani tev anî em bêjin heza jina ye bindestin ez Kurdbûyîna xwe jî bindestin ama tu wexta dema evkê wan meze dikî tu çi dibêjin tu gotinan wan hevokan wan meze dikî tu evkê Kurdbûyîn fem nakî dernaxî tu çawa tinirxînî wî tu yani netevbûyîn û jinbûyîn heza jina çawa gele bibe çawa fehm kir firseta fehm kir ya ev jî birastî girêdayî tu bi xwe wek feminîst ew dikî ya nakî yani helbet wek Kurd ez çiqas neteperwer bim wek jinekê jî feministim helbet feministî tamam ya jinek dibe şi feminîst be yani jinekê piçekî haya dînê hebe haya wê ji wê hebe menfaatê wê hebe ne feminîst be şikî anormal e mirov Kurd jî be pir normal e ku neteperwer be ger derdek wek Kurd derdekî mirov siyasî hebe
derdi azadiya yani bicek serif azadiya siyasi de beşini yani pır normal kurdekşi ve neteperver biyamet. Okey. Yani tişki tabet bejim bu ki belki tübüviya belki ditine xu daha rahat yani daha ekveki. Nuka tiştenki diqavime ez meze dikim çepkirin Kurdên berê nuka neteve perverên ve demene tu meze dikî hefteyan lê tu meze dikî muhafazakar dibin û wek berê wek bi sosyalîstiyên xwe heqê jinan naparêzin. Tu nuka yani mesela ez pir dibînim yani zilamên Kurd çepkirên berê niha neteveperverin û tu mezekî derheqê jina wek berê ek nakin yani wek berê xwedîdar nakem yan jî evkê xwe hat guherindine yani daha muhafazakar bûne yani tujî yani ete jî tişkî wer evkê te heye ya te bîra te mesela evkê bernameyê Emmer da mijar hebû min got demekî tekiliyek yani romana wî da ew hebû grûpek jin hebû tekiliya wî hebû û li Swêdê tişkî wer tune bû ne tişkî wer yani tiştek bû erê min baş îfade nekir ne ama gelek heye yani eş vakta zilam niha muhafazakar sosyalist buna hepki muhafazakar bu işte ki normal yani gelek kes vakta civantiya wan û nafsali yani temeni wan gelek ihtiyar dibin mezin dibe ya işte normal be dibek muhafazakar ya şahsa beter ew destpêkê de biya min destpêka pirsa we em ji wir destpê bikin. Ev te got ew jinê ana êk nav siyasetê pir aktif in ji kurdayetiye gelekî dûr ya biya min ev ne mesela jina tenê ev çawa tişta me gavatin qalkir me got projeyek me şember tuneyê yani em şer dikin lê projeyek me em ji bo çi şer dikin ji bo kîja hedefê şer dikin pir jî zêde ne diyare yani ev mesela jina jî bi wê girêdayê yani ger fikra dewletbûnê tune be ew projeyek neteperwer tune be bi giştî projeyek wisa tune be helbet jinê jî bi serê xwe baliyekî dinê hebûne pir normal e yani ger ji serî de ya jî ew fikra neteperwerê nam me de xurt bûya me bikaribûya tebeqeyên cuda ê civakê li dor wê bicivînin yani helbet wê jin jî tamama jina nebijî qet qismek girîng a jina me bor di bahanya lê şo li holê hedefekê wisa tuneyê çawa hineke fikra Tirkiye bûne demokratize bûne Paris'e feminist jî tenê rêgezên feminîzmê derdixe pêş o ade ev jî heye loma ji ber ev hedefa me jî ne zelale ew hedefek me neteperwer xurt çê nebûye ji devla ku em tecrübeyên mînayê xwe binêrin em diçin welatên herî pêşket dîl tecrübeyê wan dinerin işte Virginia Woolf çi nivîsandiye Britanya yani welatekî Britanya Virginia Woolf çi gotiye mesela bêtir wê dizanin ji Fransayê feminîstê Fransayê çi gotiye em bêtir wana dizanin mesela bêtir ew tê nîqaş kirin lê welatên ku wek me bindest bûne an kolonî bûne dûr serxe bûne xwe bi dest xistine me qet çavê xwe nedayê wê derê ka wana çi kirin wan di wê pêvajoya şerê serxwebûnê de şerê rizgariyê de bi zilaman çawa dandistandin ew fikra neteperweriyê çawa şîrovek kirin
yani jinu me çava behevre şerkirin me çakat çave xo ne dayi vederi em rast ve gabadın çava kume kat ne fikri kacuya çıkırın çava kırın devlakam luan binerin me çünkü mesela feminizme di şu sayı yani feminizme di gelek cüdan gordemu mekane ev naveroko feminizme di bu her helbet yani devlako em binerin mesela ka İrlanda jinen İrlanda çıkırın yani orta İrlanda belki serbuha bir an jinen Quebec'e çıkırın an jinen Kore'ye başvur ka uan çıkın ev derbare ne teperveri çava fikrini yani fikren ne teperveri çava formülize kırını devlakam nuan binerin meçhuye disa ev teorisyenin Avrupa'ya ilk kat problemek evan serhobune tüneye bindestiye tüneye meçhuye tecrübe wan neriye em heji betir çave melure lom ev kitebo ne teperveri feminist biyamın mijkır be kef wargarant o az kef hoşun ku berheme kusam wargarant diye muhos ezwe binin ber çave makaleyin juda makaleyin hoş makale baş yani muhos derde wan me hef parbu wan çikiri em wan biner ne ku Virginia Woolf çıgotiye an Simon Beauvoir Simon Beauvoir çıgotiye ya helbet evjim mühimen مثلا لفرا شانسا ميز بجني إيرلندا من عسكرية للندن جروبا كوان هي لندرا قد جني إنجليز ناخنا أفخوا لجواتي خوا جويني خوا دبيتو أم خب بيفن أم خب تشيدكن أم وردكن ل بري إسطنبول ما جيفين بكرا حياة يا أري ما بقول Türk neydi? Bugün kay hakaretti. Yani hakaret daha tasvip andın. Ma tقول برا Türktün ebe. Jüne Kürtten eben. Em kala tecrübe xo bükün. Tema Roza'yı ne? Eri beli Roza'cı. Yani eri hayfa ben meşer jboğan dikir. Meredi fikri. Bana şer nakın gayet rahat. Tuşki ezbe normal. Şu an o anormal değil. Ben İngilizce ki davet bu ki anormal yani hiç alaka ve heye. Ev müşküle benim em serve bir fikrin. O gayet tabi mesela Brasti de hoş got İrlanda tecrübe var. Miji pırdıkaz düse makale var vegarine. Muhteşeme. Ez işterci bir şeyim. Muhteşeme. Çava hareket kırını, çava manın, çerkırının vakta serkabuna İrlanda çebuye. Gellek yani tecrübe var aslında per neziki. Me yol hin hoşe. Betir hitap emedik yani. Alime her var farkı. Ere rastı. Yani em jbo xwe gerek hîn pir bişuxulin mesele ew e wanî tên askirin. Ez zanim tu ser meyîn navê çi mainstream polîtika Kurda dibe lebelê em dixwazin ji bîr nekin jî ê biçûk grûpê biçûk henin li Kurdistan. Ya partinin ya grubun ya tiştek rastî dixwazin devleta Kurdistan dixwazin yani. Wana ji me re bibînin. Îro biçûkin lebelê belkî şansa wan hebe sibê mezin bibin. Me re ji bo sibê nikare bibe tûm dibe tûm nabe. Lebelê wek ihtimal heye li ortê. Ya tabii helbet kesin ussa rexsin ussa hani li ev jî kemasya wan problema wan ew nikar naveroke tije bikin. Ya tabii gotu jî nabama tenê bêva devletê jî şek ifade nake mesela Theodoros tenê ne gotî devlet Theodoros ew formüle kiriye wek model daniye or an ew bûyî destek ana ka literatür ekmetüneyê ka devlet xwazin ka çîkîja berhemê wan hene çi wergerandin çi nivîsandine kîja lêkolîn kirine çi kirine yani mixabin li ortê tiştek tuneyê loma tenê fikra dine her tim derdikeve pêş
لی ایدنه به تو آوای در ناکف پیش ایدنه بسازی وان هنه کواری وان هنه سیاست وان هی falan gelek iştene لی ای فکر دولت کنه چتک دو میدان تونه کل لiteratür tune literatür de be hişmendi ve çava çevir nefşen nu ve çava fikrek van çevir tabii gerek formüle ki bıkıt işteki bıkıt çevir yani teorisyene ki devlet bunu içe ne bu? Kesi avutlar neteperveri iro teori ekmeğin neteperveri tüneye. Yani kese ki akademisyenin Kürt, lekollerin Kürt ve bavaki rekupek, bavaki ilmi insan neteperveri ne kabettine? Yani neteperveri, fıkra neteperveri formüle ne kerene? Yani tane literatüren beri bu kıyne vana işlerini aktif etti öyle gorku formülizasyona geçebilir. Fıçlık formülü. Eka jime kesi hatta çiçek bu saçene kiriye. No, hiç ne bu iyi de daha fazla mı bize? Öyle. Daha fazla mı bize? Tabii ev yani Brayam'ın ev tişteki yani gele bir münakaşa kırın. Az baş münakaşa jinakin yani. Kes münakaşa nakın. Yana gereken bakın. Serve bir sakın. Baş mesela yani gele fikrin teji em kurahi ser bisekinin yani tüdübeji tüneye az yani mezedekim katüneyi çava tüneye yani formüle gele em ya münakaşa bakın kal jimit beji yani kal ser fikran neteperveriye kurdi ki formül zekiriye kal servet çat yani bir yani kam çava dıkın ama çava Kürdistan serbuha bir devlete mehbi devleteki çava am dıkhazın ağam çava penas dıkın öyle diye haya kala diplomasi jikriye yani çava diplomasi çebi ve var ve او هي نا از فكر هي فكرك بچوك هي هين فرموله نبويه او çerçeve çene boyu. çerçeve çene boyu rastı. ولا وقت خلص طريق برخوشم بيفي سر وگراندنا تجي çünkü tu وگراندنه tu قالك غزمتك مزنجي دك ازبم ام وان دو سه دقیقه تنه سرویجی بپیوه چاوت دست بکر چاوت چو تب کردی کر زوره دزته ya zahmetli tabii yani jberkum peşi bir Türkiye dest bekler yani bu Türkiye zahmettir Kürdi eri zahmettir elbet li yani her çteme zahmettir yani hatta mukabel Kürt dest çıkar kari her kar zahmetli mukabel yani peşi ya kadere bir sal beri min destgor gerekir bu çareş ko ne Kürdiya mı pastiyerdik ne GPS yani talebek bu saç tüne bu joşan xanaş tüne bu civak eş talebeke berhemin bir rengi Kürdi tüne bu min bir Türkiye dest bekir le paşe di dürün avede xond jali xondun nivîsandin eji Kürdiyam çıkas peşket o min dit ku de vivari de tabitti var duvarı berhemin teorikti vallahi yek kırmızın heyi ne vallahi ama beş çiçek tüne bu yani Kürdi çiçek berhemin teorik çiçek tüne bu yani mişit xost vivari de rolek min çebi yani ajid vivari de çiçek gibittim مخواست کتابک از دخوازم بخوینم به کردی هبه از خواندن آن حز دکم برای کردی دنجی بکارم بخوینم داک ام تشتین هف پار بخوینن فکرین هف پار بخوینن و ام بکارم دور فکرین هف پار ورم با هف جم سروان نقاشی بکن بپیون yani de مخواست او de tefkariyek min çe bebe روشنبریه کردی ده انتلکتوالیا کردی ده زمینه که کردی چه بره او زمین به کردی به زاره ماجی tabii kovarak ماجی کارچک ve hevdane yani او tabii az netmedim او legal komek aval dest bekir ama zare maji Almanca me işte ev bu nazarım ki hoş bu rastı باشه ام دیسا ev kitaba
رای تماشاوان خوب بدن ev kitap em Serbiya peyvin ve kitabı peyvin Devleta Cühiyan bu Avesta neşir buye o kitabı pır hecaye me her dijî pır haskir ne keba mejat o em viyaji Fatma Ani bu ev jî neteve perveriya feminist ev jî bu Avesta derketiye ev jî makaleyan hatiye vergerandın ne û zara me jî vala li mal hebû min bîr kir bînim min dixwest yani rayê erê me tişter bigota terê me bida erê yani em pir kêf xweş bûn em zanim temaşekar jî hez kir mesela pir baş bû am ser disekine a me Kurda gişayî fikrê te pir xweş bû peyva te tiştek de hebe em bistînin û em ê dûrin em bigirin ya ez xwazim bînerên me vê jî bizanibin me behsa Teodor Herzl kir ew Teodor Herzl fikra dewletbûnê avî dolê ew kongre ava kir yani bingeha dewleta İsraîlê danî lê eke ez niha hîn nû min wergerek din xelas kir otobiyografiya Golda Meir Golda Meir erê Golda Meir ew fikra Teodor Herzl bi ser xistiye di navê qadroyê de cî digire o ew hemû pêvajoya avabûna dewleta İsraîlê ew tê de cî digire ji loma wek dewama Teodor Herzl dewama dewleta Cûhiya mirov dikare wisa bifikire an her du hevdû pir baş tamam dikin ez bawer dikim ji ber kavê jî ket navberê payîzî îhtimalek mezin wê ew jî derkeve Şimon Peres jî ev kadroyan bû ne kadroyan vê demê Şimon Peres belê tabii belê yani şer kirin vana vê demê şer kirin ya aslında wan şer ew pêvajiyek dine pêvajiyek dine paşê paşê bikin erê em kar çava bende vê Portugal televizyonû hûvedgerîne xelas kiriye wî hîn nû xelas payîzê wê derkeve ez tê te sabe gelek spas gelek spas me jî şeva te êvara te xweş derbas bibe tu dernekevî piştî bernameyê em karin pevra çê vexwin tamam îro bernameyê me ye sêyemîn bû û em navber didin em ê îlonê dîsa pevra bin û ji bo îlonê me hîn qerar nedaye ne me hîn qerar nedaye bimînin xêrê xweşiyê da sersera êvar baş êvar baş xêrê xweşiyê